kafa pije. Možda i dvi, vidjet ćemo kako raspoloženje bude. Idemo dalje. Na usponima tehničkim, a full je na desert. Evo ga sada na brdaru. Testiramo novi Genius. Kakav stroj. Veliki pozdrav za Jaska. I naravno za Dinku koji nam je poslao ovaj bajk. Ovo je Nermin. Spreman za spust. Idemo sad oprobati to čudo. Ovdje je trebala biti jedna klupa. Ali izgleda više nema. A ima, evo vidiš tamo. Dobro se ja sjećam. Evo jedan prekrasan pogled iz brdara. Vidimo, evo Uro, pogledaj. Wow, kakav pogled. Ovaj put tamo, onim putem idemo, viš sjećemo. A viš da ima i dole neki put. Tu treba ispitat. Sad ćemo ovdje sići dole na one livade i onda sjeću vamo. Eto ga. To je to. Ovdje smo samo došli malo da izvidimo situaciju. Nećemo se ovdje zaobadat. Nego idemo na drugu stranu. Idemo Mirma. Zna se desi da ima kangala ovdje u ovom dijelu. Da ćemo biti na oprezu. Ovdje je sad malo terena. Mali teren. Malo je grbavo, ali dobro je. To je to što traži naši bajkovi. Malo testiranja. Opa! Ne smijemo previše brzo. Kao što rekao, može biti kangal. Možemo braniti na vrijeme. Opa! Evo još jedan prekrasan pogled. Wow. To je to. A? Kakav je nizbrdo? Jel zvoni? Kako je bilo iz Ugoroba? Ugodan, jel? Jer s tim gumama, vrate. Aj tamo ćeš pravo, pa ćemo desno. Pedalac, ne? Ja, ima ovdje malo pedale i onda tamo ide onaj spust. Ovaj gore pravo put ne znam gdje ide. Mi ćemo desno. Mi ćemo desno. Opa. Vjeruj mi da ne zna, ne sjećam se. Valjda je dole, i. Nema gdje drugo biti.
Još jedan prekrasan pogled. Pogled u daljinu. Zašto ko svi normalni ljudi negdje ne sjedimo, kafu ne pijemo u kafiću, uživamo, nego ovdje se namatamo, ostaje zagonetka. Opa! Sjećam se samo s hardtailom onda da je bilo lomatanja živa. Ovo je sad već druga dimenzija. Ne znam kako tebi izgleda spust na tom sad. Mada je ovdje teren samo takav. Opa! Moramo uhvatiti tocilo. Evo Genius nam je pobjegao. Opa! Evo ga vidimo Geniusa. Kako jedi kamenjar. Opa! Ćemo izabrati drugu stranu. Možda prođemo malo bolje. A, brat. Kako se čini? Eto ti pogled. Neki drugi bajk ne bi se usudio. Ma bit će. Eno petlja. Evo dole vidite Titanic. Tu se kafa pije. Možda i vi vidjet ćemo kako raspoloženje bude. Idemo dalje. Ovdje su ovce, što znači može biti kangal. Ali nadamo se da će biti miroljubiv. Znači mi tu. Ovdje dole ima izvor jedan. Ako treba vodi. Mislim da možemo ovdje sad malo i potegnuti. Ali pazi samo auto da ne izleti. Ili možda neki četverotočkaš. Evo ga, kao što ste vidjeli, Specialized savladao Jančki vrh. Brdar Jančki vrh. Krš, kamenjar. Šta reći, evo malo ćemo. Samo da snimimo te obale. Te obale. Tu je tu. Posljedna dva člana. Test drive za Geniusa. Kakva vožnja? Kakva vožnja? Opa! Ovo je ta voda. Vodu nećemo točiti. Udušit ćemo. Čekaj, ima cuko je. Malo ovdje na beri otvorena je kapija, doći čim cuka.
Opa! Moramo pasti radi auta, ovdje mora naići auto, džip. Ne smijemo voziti prebrzo. Evo tu još jedan izvor ima. Opa. Sad se nalazimo iznad Janića, gdje upravo ide cesta koja nas vodi direktno u selo. Kao što rekao, ne smijemo prebrzo. Može se desiti da auto naleti. U svakom trenutku moramo biti spremni da zakočimo. Ali naravno ponese nas vožnja. Kao što vidite. Mora se spasti. Sada stoji rupa. Evo ga, Janić. Nerma je tu iza leđa. Možda malo da snimim. Čisto radi orijentacije. Ko bude gledao da zna gdje se nalazi. Evo. To je tu. Džinio se položio. Džinio se položio, idemo dalje. I evo ga, prvo auto koje smo sreli par kilometara unazad. A, jel bio dobar? Kako se čini? Zadovoljan. I tu su Janići.
To je to.